أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Posle šehadeta Euze i sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Mesih, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: Danas želim da spomenem neke članove džamata koji su preminuli nedavno i da spomenem o njihovim životima. Oni su svi imali različita obrazovanja. Kako god svi oni su imali nešto zajedničko, a to jeste da ispune svoj bejat, svoju zakletvu i obećanje prema svojim mogućnostima. Znači, oni su ispunili svoj bejat koji su dali obećanom Mesiji a.s. a također su se ponašali prema hilafetu sa potpunim predanošću i lojalnosti. Oni su također ispunili dužnosti svoje prema Božjim stvorenjima. Kroz svoje ponašanje su pokazali prelijepo učenje Islama. Kroz zajednicu obećanog Mesije koji je bio najveći predanik časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslušni sluga. Ja sam spomenuo da oni imaju jedan zajednički kvalitet, ali oni imaju mnogo toga što je zajedničko. Razmotravajući detalje o njihovim životima, osoba shvati da zaista možemo postati pravi primjer, ali kroz učenje i veliku blizinu zajednice obećanog Mesija a.s. I kroz zajednicu obećanog Mesije možemo da doživimo da uzvišeni Allah je taj živi Bog i također možemo da postignemo najveći stepen pobožnosti prema njemu. Zulfikar Ahmed Domenik Sahib je jedan od preminulih osoba koje ću spomenuti. On je služio u džamatu kao regionalni misionar u Indoneziji. Preminuo je 21. aprila u 44. godini. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Rođen je 24. maja 1978. godine. Njegov otac se zove Šehrul Domenik. Također njegov djed po ocu je Šehrul Demenik. Ahmedijat je došao u njihovu porodicu preko njegovog djeda. 1944. godine je uzeo bejat. Osoba koja je preminula, on je pohađao džamija Ahmedija u Indoneziji od 1997. do 2002. Tada se džamija pohađala manje godina.
Onda je imao priliku da služi džemat 18 godina. Služio je kao misionar u raznim mjestima. Ostavlja iza sebe svoju suprugu, cijenjenu Merijem Sadika sahiba i 4 djece, Džazib, Ajša, Hola, Hajra Fatima i Hajša Nasira. Njegov sin ima 15 godina, dok najmlađa kćerka ima 8 mjeseci i sva njegova djeca su vakfina. Mirajdin sahib piše, on je jedan od misionara. On kaže, Zulfikar Ahmed sahib je bio vrlo uspješan misionar. Gdje god je on bio poslan, on bi se posvetio tarbijatu, moralnom treningu džamatlija i uspostavio bi kontakte sa njima i radio je tablik sa velikom pozornošću i sa velikim naporima. Imao je vrlo blag način govora i sa svima je se lijepo ponašao. Kad bi god se sreo s nekim, dočekao bi tu osobu sa svojim osmijehom. Nikada ne bi tražio od drugih nešto, već bi uvijek govorio ljudima da se mole. Hazur kaže, ovo je suština od vakfe zindagi, tih ljudi koji daju svoj život u službu džamata. I svi trebaju ovo da usvoje ovakav način života. Kad im je god potrebno nešto, oni trebaju da to traže od uzvišenog Allaha, a nikada da ne traže to od drugih. Ovo je vrlo važan kvalitet u osobi. On je uvijek imao odlično planiranje da izvrši svoje dužnosti kao misionar i to je bio rezultat njegovog uspjeha u njegovom poslu. On kaže, imao je vrlo dobre veze sa vladom tu u toj provinciji i zbog toga on je mogao da daje govore na raznim sastancima. Osim ovoga, u toj provinciji on je također uspostavio dobar kontakt sa ljudima koji su možda njihovi preci bili Ahmedi, ali oni su se malo kao odaljili ili tako slično. I on je ponovo povezao sa džamatom i on je to radio u toj cijeloj provinciji. I Singigi džemat je bio uspostavljen nakon 20 godina, tu nije bio taj džemat. I da bi uspostavio ove kontakte sa ovim generacijama koje oni nazivaju kao izgubljene generacije, morao je da putuje s čamcima na razne otoke i ta putovanje od otoka do otoka je bilo oko 2,5 sata, ali on je rekao, dok god ja imam snage, ja ću da nastavim da služim džamat, zbog toga što je on bio bolestan. I kao rezultat ovih njegovih napora i truda 4 porodice su opet se vratile u džamat. On je bio na dijalizi i u ovakvom stanju on bi prisustvovao na lokalnim sastancima. Jedan džematlija ga je upitao zašto on stavlja toliko na sebe kao poteškoća. On je rekao, dok god ja imam života u sebi, ja ću nastaviti da dolazim na programe koje su u džamatu. On kaže, iako sam ja bolestan, moja želja je da uvijek služim džamat i svoju vjeru. I ovo je taj žar koji svaka osoba koja je dala život da služi džamat treba da usvoji. I ne bi trebalo da bude tako na najmanji neki problem osoba postane zbunjena ili kao ima neke komplikacije. Muzafer Ahmed sahib, koji je također misionar tu, piše, imao sam priliku da pohađam džamiju zajedno s njim. Zadnji put kada sam ga vidio, to je bilo u Kadijanu, to jest zajedno su išli u Kadijan. Izgleda da su ove godine bili u Kadijanu.
Prije odlaska njegovog u Kadijan, on se često molio Allahu da mu da priliku da ode u Kadijan. On je govorio, uzvišeni Allah mi je podario da odem na umru u Allahovu kuću. Imao sam priliku da upoznam i halifu vremena, a sada moja jedina želja jeste da posjetim i Kadijan. I tako uz Allahovu milost i ova želja je njegova bila ispunjena. I on je posjetio Kadijan. Ove godine dželsa nije održana u Kadijanu, ali oni su došli u Kadijan prije nego što je bilo rečeno da se dželsa ne održi. Imali su priliku da se mole na raznim mjestima u Kadijanu, ali zbog vrlo hladne temperature u Kadijanu bilo je, on se razbolio i ubrzo se morao vratiti u Indoneziju. I on je dobio priliku da se moli u Beitul Dua i Mešćid Mubarek. On kaže, ja sam ga i odveo u Bahišti makbara, ali sa invalidskim kolicima. Imao je priliku i tu da uputi dovu. Iako je bio vrlo bolestan, on je bio tako predani misionar, nikada nije posustao. I šta god bi mu se dalo da nešto završi, on je to završio na najbolji, najodličniji način. Sađid Sahib, koji je također misionar, piše, iako je on bio stariji misionar od nas, on nikada nije odbio da prihvati naš prijedlog kako da propagiramo vjeru ili nešto radimo. Bio je vrlo skrušena osoba sa prelijepim ponašanjem, ali je imao vrlo jaku volju. Prošle godine on se razbolio, ali čim se oporavio, otišao je na dugačak put da bi prisustvovao Ičtimi, skupu godišnjem od Hudamul Ahmedija organizacije. Basuki Sahib piše, kada sam dobio da služim u odboru u misionarskoj kući i sastao sam se sa misionarima u vezi njihovog programa u širenja vjere. Bio sam svjedok kako je osoba koja je preminuo, on je tako radio sa potpunom pažnjom na tom programu da nađe najbolji način kako da propagira vjeru. On je uspješno napravio programe za Dain i Mubaligin, ovi koji pozivaju ljude u vjeru, i da oni mogu izvršavati svoje dužnosti uspješno. On kaže, on mi je uvijek govorio da lista novih Ahmedi bude uvijek dostupna, tako da ovi ljudi u regionu koji rade taj posao jednostavno budu motivisani da svaki taj trud se isplati. Hazur kaže, ovo je zaista ispravno i broj novih članova treba uvijek da bude dostupan. I ovi ljudi koji to rade, da šire vjeru i to, jednostavno njima se trebaju da ti spiskovi daju, tako da oni budu motivisani da rade svoju dužnost. Također ovo bi pomoglo da novi Ahmedi su jednostavno postanu u što prijem vremenu kao dio džamata, da se jednostavno uklope u sve. Sermet Sahib, koji je misionar, također piše, on piše da je on imao veliki žar za širenjem vjere, da kada smo htjeli da proširimo svoje regiju gdje ćemo da širimo vjeru, on kaže, on je tada pripremao razne projekte, programe koji bi oni mogli održavati u tim novim mjestima, tako da dobiju priliku da također govore o vjeri. I ovaj projekat je radio vrlo dobar, posao je urađen, ali nažalost nestalo je
resursa i onda su se umanjili ti programi i to, ali rezultat toga je bio da veći broj novih Ahmedi je bio iz tog mjesta. On nam je uvijek govorio nemojte da se brinete, da se demorališete. Naše je da mi usadimo to sjeme, a da plodovi tog sjemena možda će neko drugi pomoći da ljudi spoznaju vjeru. On kaže, on je osoba koja je zaista ispunila svoj vakf sa iskrenošću i sa punim trudom. Da uzvišeni Allah uzdigne njegov status na ahiretu. Hazur kaže, on je ispunio svoje obećanje da uzvišeni Allah uzdigne njegov status, da pomogne njegovoj porodici, njegovoj supruzi sa saburom i istrajnošću. Hazur kaže, sljedeća osoba koju ću da govorim jeste dr. Pir Nakiuddin Sahib, koji je iz Islamabada u Pakistanu. Preminuo je 18. aprila. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Sedmicu ili 2 sedmice prije nego što je preminuo, on je dobio simptome koronavirusa koji je sada proširen svugdje. I onda je otišao u bolnicu. Prvo se je oporavio bio ili njegovo stanje je bilo stabilno. Ali 18. aprila stanje mu se pogoršalo i onda su ga prebacili na intenzivnu njegu. Kako god, tu noć je preminuo i vratio se svom gospodaru. Ostavlja iza sebe svoju suprugu, jednog sina i 4 kćeri. Oni su svi udati i oženjeni, imaju svoje domove. Oba dvije strane njegovih roditelja su bili ljudi koji su potomstva od ljudi koji su bili ashabi obećanog Mesija alejhi salama. Njegova potomstvo se vraća do Sufi Ahmed Jan Sahib. Hazret Pir Mazahul Haq Sahib je bio njegov djed po ocu. Master Nazir Hussein Sahib je bio djed po majci, koji je bio jedan od poznatih pratioca obećanog Mesija alejhi salama. U Kadijanu medresa Ahmedija, Kadijan, njegov djed je bio zajedno sa Hazreti Muslimaudom student. Preselio se iz Ludijane u Kadijan u svom djetinjstvu, to jest taj njegov djed, i 6 mjeseci je imao alhamdulillah blagoslove da boravi u kući obećanog Mesija alejhi salama. Njegova majka je bila kćerka od Hakim Sahib. Preminula osoba imao je otprilike jednu godinu kada se Pakistan i Indija razdvojili. Rođen je 1946. godine. Imao je 74 godine. Sa porodicom se preselio prvo u Lahore. Onda je završio 1974. Medicinski koledž i onda 1975. do 1976. godine tako preselio se u Islamabad i radio je na klinici i zadnjih 25-30 godina radi na toj klinici. Emir Islamabad džamata piše da je umrla osoba je služio kao kazi u Islamabad džamatu oko 12 godina. Njegove odluke su uvijek bile prema časnom Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uvijek oba dvije strane kojima je on sudio su dobile smiraj poslije odluke. Bio je vrlo nježna osoba, brinuo se o svima, brinuo se o siromašnima i bio je vrlo poznat u tom mjestu. Selam bi svima nazivao s osmijehom. Njegova profesija je bila da on je bio doktor i tako je služio čovječanstvo i danu i noću. Njegova klinika je uvijek bila otvorena za džamatlije koji nisu imali uslove i on bi često
pružao usluge njima, ali ne bi naplaćivao. I što on nije uopšte bio osoba koja će samo da to radi za ljude iz džamata. Njegova klinika je bila otvorena svim ljudima u tog mjesta. On je imao mnogo prijatelja i mnogi od njih su bili neahmedi. On je također, Allah ga je blagoslovio sa velikim znanjem i nije propustio priliku da ne govori o džamatu i o vjeri drugim ljudima. I u trenutnoj situaciji on je uz Allahovu milost i pomoć širio poruku džamata i vjere drugima. Dr. Bivari Sahib govori kad je dr. Pir Muhammad Sahib u 1970. kad mi je rekao da je položio svoj MBA testove, ispite, on je otišao kod svog djeda u Rabu i da mu saopšti ove vijesti, da je on prvi u porodici koji je postao doktor. On kaže njegov djed je bio vrlo sretan, ali mu je rekao nemoj samo da daješ svojim pacijentima lijekove, trebaš da se moliš za njih. On mu je rekao da obećan Mesija alejhi selam je rekao oni doktori koji samo daju lijekove svojim pacijentima ne mole se za njih i samo znači kao uzdaju se u te lijekove da će pomoći, to je kao radnja širka. On kaže da mu je ovaj doktor koji je preminuo rekao da 50 godina se bavim u svojoj struci, ali savjet svog djeda sam uvijek ispoštovao, ne samo da sam davao i besplatne tretman i sve, ali također svaki dan sam dvije nafile za svoje pacijente klanjao i molio se za njih. Ovo je praksa koju svaki doktor treba da radi. Znači ne trebaju samo da se nadaju da će ti lijekovi pomoći njihovom pacijentu, trebaju da imaju blag pristup svojim pacijentima i trebaju da se mole za njih. I ako to rade, da klanjaju nafile za svoje pacijente, to je zaista nešto prelijepo i dobro od njih. Njegova supruga kaže, moj čovjek je bio predan i Ahmedi musliman koji je volio da govori o svojoj vjeri i mnogo ljudi u njegovom životu je pristupilo džamatu kroz njegova tablik. Mnogi ljudi su također prihvatili tu poruku Ahmedijata, ali zbog straha ili nekih drugih razloga oni nisu se pridružili džamatu. Ali je on uvijek nastavio prelijepo prijateljstvo s njima i poslije toga. Ona dalje kaže, zbog velike ljubavi i brige prema svojim pacijentima dnevno je klanjao 2 nafile za njih i sad i u ovoj situaciji u toku pandemije išao je svaki dan u kliniku i brinuo se o pacijentima i sve dok nije on dobio jaku temperaturu. Ona dalje govori da je on bio izvrstan sin, muž, otac, brat, znači posjedovao je sve te prelijepe kvalitete i također je toliko bio predan i vjerovao uzvišenom Allahu i molio mu se da uzvišeni Allah mu je uvijek odgovarao na njegove dove. Ona također kaže, kad se jedna od njihovih kćeri udala, nije mogla da ima djecu nekoliko godina. Ona kaže, moj muž se puno molio za to i jednu večer su proveli u dovama i kad je otišao u toalet da uzme abdest, on je, kad se vratio da klanjaju sabah, nešto je kao potrčao da nešto kao uhvati i onda je rekao kao da je vidio da je tu bilo dijete i kao da je pošlo da padne iz kreveta i on je zbog toga se to kao imao je tu viziju i nekoliko poslije njegova kćerka je rodila sina. Zatrudnila je, onda je rodila sina. Hazur kaže da uzvišeni Allah učini ovo dijete da bude vjernik i da služi svoju vjeru.
Njegov zet kaže da je on uvijek imao takav karakter da jednostavno su uvijek dolazili i pitali ga za sve savjete, da li to bilo vjerski ili da li to bio ovosvjetski neki savjet. Također on govori da jednom je sjedio s njim i to je bilo 2010. godine kad tad mobilni telefoni, ovi pametni touchscreen telefoni nisu bili dostupni, bar ne u Pakistanu u tolikom količini. I on kaže da je on rekao da je imao viziju na kojoj ezan se učio i kaže da ljudi su počeli da vade kao neke telefone iz džepa i svi su kao prinosili svom uhu da slušaju direktan prenos hudbe, što on kaže da sad trenutno to svi u Pakistanu rade i da se ta njegova vizija ispunila. On dalje piše da je on uvijek govorio da biti iz porodice kao što su oni, porodica koji preci su bili uz obećanog Mesiju alejhi selama, da to nije čast. Čast je da razvijemo i da postignemo vezu sa uzvišenim Allahom. Njegova sva želja i trud i sve je bilo u tome da on govori drugim ljudima o vjeri. I Hazur kaže, mnogi su ljudi ovo napisali u vezi njega. On je imao poseban način govorenja o vjeri, često je imao argumente iz časnog Kur'ana. Također u toku dželse bi pozivao neahmedi muslimane, neahmedi ljude da dođu kod njega kući, gledali bi dželsu, on bi im služio hranu i tako bi to otvaralo nove načine da on priča o vjeri. On kaže kad se ova pandemija raširila, ja sam ga mnogo puta zvao i pokušavao da ga nagovorim da ne ide u kliniku i da ne otvara kliniku, ali njegov odgovor je bio, ako doktori ostanu kod kuće, šta će onda biti s pacijentima? Pa i kad bi bio bolestan, on bi išao u kliniku i on je to smatrao mjestom ne gdje on zarađuje, već gdje tu daje svoju dužnost čovječanstvu. Ajša Nurudin, njegova kćerka, piše, bio je vrlo brižljiv otac, volio nas je, uvijek nas je savjetovao da uspostavimo direktnu vezu sa uzvišenim Allahom kroz naše molitve. Ona kaže kad bi god ga pitali da se moli za nešto za nas, on bi rekao ja ću se moliti, ali vi morate isto da se molite. I onda bi nas informisao ako bi nešto sanjao ili ako bi na bilo koji način ga Allah informisao u vezi tih dova. Njegove cijene za usluge su bile vrlo, vrlo niske zbog toga što se on najviše predao da služi onim ljudima koja je prijeka pomoć potrebna. On kaže, moj otac je bio isto kao onaj Kur'an koji hoda. On je, znači, za sve što smo ga pitali, prvo bi nam dao ajet, proučio ga na pamet i onda bi nam preveo ga, pa bi nam to pomogao da riješimo ili šta god su pitali ga. Njegova ljubav prema hilafetu je bila ogromna. Kada je počelo da se prenosi preko satelita hudba, on bi uvijek naručuje tu satelitsku antenu tako da ljudi mogu dolaziti u našu kuću da gledaju. Ona tako kaže kad bi bila dželsa, on bi pozvao dosta gosti u kući i on bi pripremio vrlo pobrinuo se da ima vrlo dobra hrana, da im je udobno i rekao bi ovo su gosti obećanog Mesija alejhi selama i oni bi gledali zadnji dan dželse tu i internacionalni bejat. Njegova kćerka Varda kaže od malih nogu nas je učio namazu, učenju Kur'ana redovno, davanju sadake i svemu dobrom. Kada je gledao da udaje ili ženi, jedino u šta je on gledao jeste vjera i duhovnost osoba. Uopšte ga nije zanimalo njihovo ovo svjetsko stanje. Od malih nogu nas je naučio da shvatimo da svaka želja ne može odmah biti ispunjena, da moramo biti strpljivi da čekamo
u molitvama. Abdul Kudus Sahib, njegov zet, on kaže, moja veza sa mojim puncem je bila kao veza sina i oca. Jedva sam čekao da se sastanem s njim, on bi me podučavao raznim ajetima i interpretaciji ajeta. On kaže, na početku mog braka ja se nisam mogao da opustim u kući svojih ženine porodice, ali kaže, on je sa toliko ljubavi i svega toga, ja sam se poslije tako osjećao ugodno i jednostavno prijatno u njihovom društvu. Njega nisu zanimale ovo svjetske vijesti, neka moda i ti trendovi. Njegov interes je bio vjera, Kur'an, religija, znači u vezi toga se radilo. On kaže, on je toliko stajao čvrsto protiv ovih inovacija koje se dodaju u vjeru kao neka čvrsta stijena. On bi strogo zabranjivao bilo kakve inovacije na vjenčanjima ili tako tim sastancima. Ako bi cure pjevale neke pjesme koje su trun širka u njima ima ili nešto tako, on bi to odmah zaustavljao. Kuratul Ain Hadija, njegova kćerka, piše, ona kaže, on me je savjetovao nikada u svom srcu da protiv ikoga držim neku negativnost i da se ponašam prema porodici moga muža kao da je to moja porodica. I da ne povrijedim nikoga ni sa svojim nekim djelima, ni sa riječima. Ona kaže, on je također rekao da budemo dobri prema nekome koji je dobar prema nama, to nije nešto kao veliko, ali biti dobar prema nekome koji nije dobar prema nama, to je što se stvarno, što je vrijedno spomena. Hazur kaže, zaista ovo je učenje Islama koje nam je obećani Mesija u ovom vremenu detaljno objasnio. I ovo su visoki moralni standardi koji mogu prizvati druge prema vama. Stvarati nered je gore nego ubijanje i nekada trebamo da prihvatimo i kad smo mi u pravu da prihvatimo i popustimo. I ovo je uputa koja je vjerska i koju nam je obećani Mesija alejhi selam objasnio. Kad roditelji daju ovakve upute svojoj djeci, onda ovo će prouzrokovati prelijepo društvo da se stvori. Njegov sin kaže, sanjao sam da je Halifatul Mesih IV. Rahimullah govorio, davao darsul Kur'an u našoj kući. I on kaže, ja sam sjedio tu i on mi je rekao, ovo nije kuća, ovo su vrata kroz koja ćete dobiti blagoslov. I nikada nemoj da napustiš je. Onda mi je rekao, tvoj otac je Valiullah. I onda je rekao, budi siguran, tvoj otac je Allahov prijatelj. On je toliko pomagao siromašni, da li to bilo hrana, da li to bilo za njihovu djecu, za školovanje, za lijekove, za sve. I to je bilo na dnevnoj bazi i 50% njegovih pacijenata koje je on viđao su dobivali njegove usluge besplatno. Abdul Samad Sahib, njegov zet, kaže, imao je veliku ljubav za časni Kur'an. Kad bi govorio o Kur'anu, uvijek bi prvo na arapski proučio ajet i onda bi prijevod. On kaže, kad bi ga neahmedi muslimani pitali da proizvede neki primjer ili znak u vezi obećanog Mesija alejhi selama, on bi rekao, pa ja sam taj znak, ja sam osoba šta očekuje ova zajednica od svake obećani Mesija alejhi selam, očekivanja jednog Ahmedi muslimana. On je posjedovao to da ljudi kad se s njim sastanu, da jednostavno se naklone prema pobožnosti. I to je osobina pobožne osobe kad ljudi se nalaze u njegovom okružju, da i oni jednostavno postanu naklonjeni prema pobožnosti, prema vjeri. I naravno stvar kad bi on to rekao da je on jedan od tih kao oni su tražili kao to neko čudo da je to obećani Mesija i zaista ispravan. On ne bi stao na tome. Oni bi se smijali njegovom odgovoru, ali to je bila realnost.
ali to njega ne bi zaustavilo i on bi njima davao argumente na takav način da im kaže, vidi, kao on i mnogi drugi Ahmedi, to je znak kada osobe iz tih zajednica znači ispravno praktikuju islam. I to je znak, znači, istinitosti obećanog Mesija alejhi salama. Hazur kaže, ovo su standardi koji svaki Ahmedi treba da prihvati i da ih praktikuje. Umjesto da tražite te znakove koji se desili u prošlosti i tako te slične stvari, postanite sami ti znakovi, prateći svoju vjeru. Naib Amir iz Islamabada kaže, on kaže, mnogi ljudi su zabrinuti šta će sada rade, jer on im je bio glavni doktor, glavni savjetnik. Znači, mnogi Ahmedi su dolazili tu i dobivali lijekove i terapije bez ikakvog plaćanja. Također, neki neahmedi kažu kao nikad nismo nešto u životu uradili da ne odemo i ne tražimo njegov savjet. I da je on bio kao neka glava njihove porodice. Znači, ovo nije samo da su Ahmedi u vezi njega pisali. Ove se i ljudi koji nisu članovi našeg džamata su imali isto mišljenje o njemu. On kaže da mnogi ljudi su dolazili tu ili njihovi roditelji su ih savjetovali da ne prolaze kraj te klinike, da se ne svrate ako imaju neke probleme, nešto i ne posavjetuju se s njim. On dalje piše da prošle godine u zadnji petak kad je bio, došao je u moj ured i zatvorio je vrata iza sebe i kaže, nešto ću da ti kažem, jedino moja žena zna u vezi toga, kaže, sanjao sam da sam na nekom kao ratnom polju i bilo je dosta šehida i kaže, ja sam tu stajao, ali nisam bio ubrojat među šehide. I obećani Mesija alejhi selam je rekao, i ko je god zaradio te rane, ta osoba će se biti ubrojana u šehide. Kaže, ja sam se okrenuo i ugledao obećanog Mesiju, on je stajao na nekoj uzdignutoj brdu ili tako nešto. I on kaže, ja sam počeo da brojim svoje rane, imao sam duboke 3 rane i jedan vrlo malu ranicu na nogi. I on kaže, ja sam tu u tom snu molio, puno molio uzvišenog Allaha da mi oprosti moje grijehe. I kaže, ja sam se onda probudio posle toga i razmišljao sam šta li znači moj ovaj san. On kaže, kad sam se probudio nisam znao šta to znači, onda sam počeo da promatram da nisam ostao dužan u obećanjima prema mjesečnim isplatama i sada čendi. I on kaže, izutra kad sam ustao i sve sabrao, bio sam dužan nešto što je obećao da će platiti u toku godine i kaže, napisao sam ček za iznos od 1 milion tih rupija i odnio sam ga našem finansijskom sekretaru u džamatu i onda sam molio uzvišenog Allaha da mi oprosti moje grijehe. Njegov bratić ili sestrić, nisam sigurna, kaže da je on dok se je školovao nekada bio u takvom stanju da nije mogao ni da kupi sebi svesku. I tada bi prikupio koverte koje bi on otvorio tako da može da zapisuje nastavu na tim kovertama. On kaže, u tom selu gdje on živio oni nisu imali profesora matematike i on bi odlazio u drugo neko selo. Taj nastavnik bi pristovao bi na nastavi, poslije kad bi on shvatio tu lekciju, on bi dolazio i podučavao druge učenike u svom razredu. On kaže da im je jednom govorio kad je bio malo dijete da oni sestra su bili zaspali, tad je njihova majka ušla i pitala da li su klanjali jaciju. U snu su, kao on kaže, rekli smo da. Ali ovo spominje u tom smislu koliko je on bio predan svojim namazima, ali ovo od tog vremena. I on kaže, u toku noći majka je došla i probudila i plakala je i rekla je, kroz viziju uzvišeni Allah mi je rekao da vi niste klanjali namaz. To je toliko ostavilo dojam na njih da je on toliko bio predan od malih nogu namazima. Znači, ovo je standard, svaka Ahmedi majka koja treba da ima ovakav standard sa uzvišenim Allahom, vezu i također prema svojoj djeci.
toliko se ona brinula o odgoju svoje djece i plakala bi u svojim namazima i molila dragog Allaha, tako da joj je on u viziji pokazao da njena djeca nisu klanjala i da treba da ih probudi. I ona je probudila i plakala je tad kad je probudila i oni kažu to je toliko ostavilo dojam da nikada nisu propustili svoj namaz. I on kaže, iako ovo trenutno stanje u Pakistanu, toga ne bi zaustavljalo da i oponente džemata pozove u svoju kuću da slušaju dželsu. Mnogi ljudi su dali bejat zbog njega ili kroz njegov trud. Da uzvišeni Allah uzdigne njegov status. Sljedeća osoba je Gulam Mustafa Sahib, o kojem ću da govorim, koji je živio u Londonu, a sada je živio u Tilfordu. On je bio dobrovoljac u uredu privatnog sekretara. Preminuo je 25. aprila. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. U 69. godini. Uzeo je bejat 1983. godine u vrijeme Halifetul Mesih III. Rahmullah. I onda je 1986. godine doselio u London. Boravio je u džamiji kada je tek doselio i odmah je predao da postane vakf. Zbog toga što je obrazovanje njegovo je bilo, što nije bio obrazovan, možda zbog toga ta aplikacija njegova nije bila prihvaćena. Kako god, on je nastavio da služi džemat kao da je on bio vakfe zindagi. Prvo je služio u kuhinji, onda poslije u uredima. Uzvišeni Allah ga je blagoslovio u svim njegovim poslovima koje je započinjao. Prvo na početku je imao vrlo težak početak, ali Allah ga je blagoslovio poslije na mnogo različitih načina. I onda je kupio neke zgrade i tako je postao imućan, ali od svoje imovine uvijek je trošio na siromašne i za usluge džemata također. Kao što sam spomenuo da se on uvijek smatrao kao da je vakfe zindagi, iako nije bio, i kad bi god trebao da ide radi svog posla na neko duže putovanje ili tako nešto slično, Hazur kaže uvijek je tražio dozvolu od mene. Rekao bi mi razlog i zašto treba da ide i ovo je sigurno bila praksa i u vrijeme Hazreti Halifetul Mesih IV. On je služio kao vakfe zindagi i često je govorio, iako on nije vakfe zindagi, on sebe smatra da jeste. I tako on je svoju tu zakletvu koju je dao kao vakfe zindagi, osoba koja dodijeli svoj život u službi islama, on je jednostavno to obećanje ispunio. Nevažno da li je bio vakf ili ne, dok je živio u džamiji, tek kad je došao u London, nekomu je našao posao da radi u restoranu kao konobar. Njemu se taj posao nije svidio i on je sutradan napustio. On je rekao meni, kao kad mi već džemat pomaže, ja ću radije da perem suđe u kuhinji Langar Khana, to je kao kuhinja obećanog Mesije, tu gdje ljudi dolaze i jedu besplatno. I tako on je počeo da radi sa Vali Shah Sahib u kuhinji kod Fazl džamije. 1993. Hazreti Halifetul Mesih IV. Rahimullah mu je dao da služi u uredu privatnog sekretara. Kao što sam spomenuo, od tad on je na najbolji način izvršavao svoje dužnosti. On je bio musi i iza sebe ostavlja suprugu, 2 kćerke i sina. Njegova supruga Mahmuda Mustafa Sahiba piše: Mustafa Sahib i ja smo zajedno proveli skoro 35 godina. I ja sam svjedok da svaka njegovo djelo u tih godinama je bilo radi uzvišenog Allaha i radi Božje milosti i zadovoljstva.
On je posjedovao mnogo kvaliteta, bio je vrlo iskreni suprug, otac, prijatelj. Uvijek je ispunjavao dužnosti prema svima i bio je vrlo mudra osoba. Uvijek je pomagao druge. Bio je vrlo hrabar i bio je predan instituciji hilafeta i bio je spreman da da svoj život. On je govorio kad je dao svoj bejat u Pakistanu, obećao je da će uvijek da ostane blizak hilafetu. U to vrijeme on nije imao mogućnosti da to sve ispuni, ali uzvišeni Allah mu je sve to podario i mogao je sve da to postigne kroz svoj život. Ona kaže, toliko se finansijski žrtvovao. Sjećam se kad sam rodila svog sina, ja sam rekla da ću dati pola svoga nakita kojeg je imala. On mi je rekao, zašto pola, dani sve. Ona kaže, na početku bio je pokret za skupljanje novaca za džamije da se prave u Africi. Ona kaže, mi tad nismo imali ni svoju kuću. I sve što je on tad imao ušteđeno dao je za izgradnju džamija u Africi. Ona kaže, on je uvijek vrlo malo trošio na sebe, ali kad je to bilo u vezi nekog drugog, on nije žalio. Kao pravi vjernik uvijek je davao prednost svojoj vjeri. Služio je svoju vjeru, ali također je uspjevao i da stekne svoju imovinu. Uvijek sam bila dio njegovih planova i uvijek je imao veliko povjerenje u meni. Ona kaže, kad on je bio jedini Ahmedi u porodici svojoj i kad je dao bejat, on je rekao, kao obećao je uzvišenom Allahu da neće ništa od očevog nasljedstva da uzima. I molio se Allahu, rekao je kao, o Allahu, tvoj Mesija je istiniti. Ja sam uzeo bejat i vjerujući da je on istiniti. I onda rekao je, ti mi podari od sebe, nemoj dozvoliti nikada da ja ovisim o bilo kom drugom. Uzvišeni Allah je podario njemu i dokazao da je njegov bejat uistinu bio istinski. I Allah mu je dao svoju pomoć kroz mnoge razne načine. Poslije je izgradio veliku džamiju u svom selu i govorio je da će ti ljudi jednog dana svi prihvatiti Ahmedijat. Madija Mustafa, njegova starija kćerka, piše. Ona kaže, ako je moj otac došao sa sela, imao vrlo malo obrazovanja, ali njegove ideje, njegova mogućnost, jednostavno je bio uspješniji nego neki koji su vrlo obrazovani ljudi. Ona kaže, i na današnjici slabo iko se ponaša prema muškarcima i ženama kao da su oni jednaki. On nikada prema svojim kćerkama se nije odnosio da su oni nešto manje od sina. On bi govorio uvijek kogod dobije kćerku kao da sve kao poteškoće su završene i dani odmora i ugodni dani započinju. Ona kaže, da li to bio Bajram, neka svadba, bilo šta, on je uvijek klanjao svoje namaze na vrijeme i njegova najviša briga je bila da li je uzvišeni Allah zadovoljan s njim. Njegov sin piše, i dok smo živjeli u Tutingu, on je redovno išao u Fazl džamiju da klanja. Ako nekada ne bi mogao da ode u džamiju, on se pobrinuo da mi onda klanjamo u džamatu kod kuće. On kaže, uvijek mi je govorio, što god želiš da postigneš u životu, jedino uzvišeni Allah ti to može podariti da postigneš. Kada je bilo vrijeme namaza, ostavljao bi sve i odmah bi klanjao svoj namaz. Njegov sin također piše, do 15. moje godine moj otac me je redovno vodio sa sobom da klanjamo sabah namaz u džamiji. On kaže, sve blagoslove koje mi imamo danas su prouzrokovane iz njegovih dova. On kaže, kad bi se god vraćao iz džamije, došao bi da vidi da li sam ja išao u džamiju i ako ne bi, onda
bi mi govorio da osoba koja ne klanja namaz sebi nanosi štetu. Jer uzvišenom Allahu nisu potrebne naše dove i namazi. Činjenica je da mi to radimo za našu korist. On dalje kaže, kad smo pozvali ambulantu po njega, iako je teško disao, on je i dalje klanjao svoj namaz normalno. On kaže kako je silazio niz stepenice da ide u bolnicu, nama je govorio i to je sve ponavljao, da uvijek klanjamo redovno namaze i da ih klanjamo u džematu. On kaže, u toku Dželsa Salane imali smo veliku kuću, pa bilo bi nekad 40 gosti u našoj kući i onda kad smo se premjestili blizu džamije, kuća je bila manja, ali i tad otprilike 20-25 gostiju smo imali u toku Dželse. Da ugostimo 25 gostiju je bio vrlo težak posao, ali on je to sa velikom srećom radio. Kaže, ja bi ga često pitao u vezi toga, ali on kaže, uvijek njegov odgovor je bio, ja imam gdje, ja ću se pobrinuti za sebe, ali da ću ugostiti te goste u svojoj kući. On kaže, uvijek nam je govorio da moramo da pravimo progres u našoj vjeri, ali također i u ovosvjetskim poslovima. Ali nam je rekao, ovo nije lahko. Govorio nam je, kad god nešto ovo svjetsko nam iskrsne ili tako nešto, mi moramo uvijek dati prednost našoj vjeri. Uvijek nam je govorio, što god posjedujemo, to pripada Allahovom džematu i naša je dužnost da ovo čuvamo i štitimo, ali u slučaju da je to potrebno našem džematu. Govorio nam je, uvijek nas je savjetovao da ne zaboravljamo da plaćamo svoj čendu, mjesečnu članarinu. Plaćao je čendu svakog prvog u mjesecu i uvijek bi nam govorio da mi ne mislimo da džemat treba naše finansijsko žrtvovanje. Radije to je nešto što je nama potrebno da nas uzvišeni Allah podari nam blagoslov. Njegov sin kaže, malo prije nego što su ga stavili na ventilator i prije, samo prije nego što je on pao u komu, on je rekao meni da je prvi u mjesecu i on mi je rekao, odi u moju sobu i tu stoji sve informacije u vezi njegovog plaćanja i rekao je, plati moju čendu i rekao mi je, zapamti da trebaš da uvijek plaćaš svoju čendu svakog prvog u mjesecu i nemoj to nikad da zapostaviš. Njegov punac govori da Mustafa, on se brinuo o ženinoj porodici isto kao svojoj, brinuo se za mene kao da sam mu bio otac. Mustafa je proveo čitav život u službi Allahu i u blizini hilafeta. On kaže, njegov zet u stvari govori da on je često tražio da mu se isprintaju razne dove i tako iz Kur'ana ajeti i onda bi dijelio te papire svima nama i savjetovao bi nas da naučimo ih. Kada bi dobio kopiju darsa iz Fazl džamije, on kaže, on bi uzeo, pročitao bi to ponovo i također bi onda podijelio svima nama. On bi onda slikao to svojim telefonom i poslao bi svojoj braći i sestrama koji su neahmedi i njihovoj djeci. On kaže, poslije bi ih nazvao i pitao bi ih da li su oni to pročitali ili ne. I ovako je on radio tablik. Bio je vrlo gostoprimljiv i svakodnevnica je bila da on dovodi goste kući.
u toku Dželsa Salane gosti bi odlazili, dolazili i on kaže, on je uvijek govorio tim gostima, ne morate vi meni ništa unaprijed da govorite, ovo je kao vaša kuća. On kaže nekada kad gosti bi bili u toku Dželse jedne godine s njima, druge Dželse bi negdje drugo se smjestili, on bi bio toliko zabrinut da on nešto nije uradio pogrešno pa se taj gost nije vratio kod njega. Ako bi mu se ukazala prilika, on bi insistirao i doveo tog gosta kod sebe ponovo. Svi njegovi svjetski poslovi i obaveze nikada nisu bile prepreke da on ide redovno u džamiju da obavlja namaz. Još jedna osoba piše da njegova ljubav je bila prema uzvišenom Allahu, prema hilafetu i prema službi gosti obećanog Mesija alejhi selama. Druga osoba piše da zajedno radio s njim u uredu privatnog sekretara i kaže da je on uvijek nastojao u dobrim djelima da bude bolji od svih. I on je osoba koja je uvijek tražio način da uradi neko dobro djelo i koji se trudio da njegov posao uvijek bude iznad svačiji. Rahim Bati Sahib koji radi u uredu privatnog sekretara piše: ja mislim da je on počeo da radi 92. godine u ovom uredu. Tada je bilo nedostatak volontera i dobrovoljnih radnika, ali on je radio tako istrajno. Bio je vrlo lojalan i predan radnik. Posjedovao je mnogo kvaliteta, ali jedan od njegovih istaknutiji je bila ta ljubav i poslušnost prema hilafetu. On je tražio upute za najmanje neke poslove. Uzvišeni Allah mu je podario bogatstvo, ali ako bi neko to spomenuo, on je rekao to je sve zbog posla koji je on uradio kao dobrovoljac u ovom uredu. I blagoslovi da radi blizu halife. Dr. Bajwa Sahib piše: ja sam, od kako je on postao Ahmedi, smo prijatelji, i on također piše da je imao mnogo kvaliteta, ali velika ljubav prema uzvišenom Allahu i hilafetu su istaknuti. On kaže u Punjabu neki slučaj je ispao da ga je neko optuživao u vezi neke zemljišta i onda se on preselio u Sindh eriju gdje je tu 3 godine tu je saznao o džamatu i 3 godine učio o džamatu. I u tom vremenu, prije nego što je bio Ahmedi, on je učio ezan u džamijama Ahmedi muslimana. I od samog početka ovo je bilo nešto što je on bio vrlo zainteresovan. Posle je sanjao san, u snu je vidio Hazreti Halifetul Mesih III. On se je smijao i rekao je: meni trebaju 2 dobrovoljca. I kao u tom snu Halifetul Mesih je pokazao na njih dvojicu, na njega i njegovog prijatelja. I onda posle tog sna on je prihvatio bejat i otad je stvarno radio, što se kaže, uradio je i davao sve od sebe da izvrši da ispuni bejat koji je dao. Posle saslušanih govora od Halifetul Mesija, on je rekao kao ja mogu kao bez ikakvih problema da ide i dijeli mišljenje i argumente sa učenjacima, drugim muslimanima. Nekoliko puta je otišao na umru i 2010. je obavio hadž. Imao je veliku ljubav prema Kadijanu i često je putovao tu. Imao je želju da izgradi kuću, ali izgradio je, ali poslije dodijelio je džamatu u Kadijanu. Mustafa Sahib, doktor koji je u bolnici se brinuo za njega, kaže u toku ovih nekoliko dana u koje je on boravio u bolnici, on je također bio zaražen od koronavirusa. On kaže ja sam nikad na njegovom licu se nije vidio neki strah ili sve to sa saburom podnosio i kaže kad sam mu rekao da postoji mogućnost da se možda neće ni oporaviti od koronavirusa, on je se malo zašutio i onda je rekao
da je on zadovoljan sa Allahovom voljom. Također taj doktor govori, mogao sam da vidim u tih nekoliko dana njegov ljubav prema hilafetu, da on je morao da ide na ventilator i to je vrlo neugodna mašina. Teško je kad je imate. Ali kad bi mu god neko spomenuo da je halifa rekao da trebamo da savjete doktora prihvatimo, on bi odmah se opustio i mirno je to podnosio. On dalje kaže, on nije uzimao homeopatske lijekove da bi se on izliječio, ali uzimao ih je samo zbog toga što je halifa savjetovao da se uzmu. Njegov doktor kaže da ova njegova ljubav i način na koji se on ponašao prema hilafetu je ostavilo veliki utisak na mene. Da uzvišeni Allah uzdigne status svih ovih koji su umrli, lojalnost koju su pokazali prema uzvišenom Allahu i vjeri i na način na koji su oni radili cijelog života da ispune svoje zakletvu, svoj bejat, da uzvišeni Allah im podari svoju ljubav na najbolji i najveći način. Kao što je obećani Mesija rekao, ovakvi ljudi su ubrojani u šehide. Neka uzvišeni Allah sačuva njihovu djecu i da im mogućnost da služe kao njihovi roditelji. Da uzvišeni Allah poveća njihovu ljubav prema uzvišenom Allahu i lojalnost prema džamatu i hilafetu. I neka dove njihovih roditelja nastave se da i oni dobivaju blagoslove za njih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.